An hau macam torsach ag a funne maha. A chias rút a hacam sé tort milís lán chnuhan. Ha mis a jail bhí fiaching recipien agus atar jalich. Ach a cho farast diochnach ag ma na recipien is agus traditionte. Ha mi dul tart trekel agus am dul thuisian thoiseach. Ha mi cur ciad agus 10 gram de jím buk, steach an na móla. Cúlarí anu. Agus ha mi ga bhualig leis a whisk, gus mi chula calar hín cólach. Agus cúlarí sé sin, ha mi dul chur ciad agus 7 gram de flúr plain. Agus ma ha si clacig im gan salingan jen ceinjach gan gwyr si crachach anan. Sionis, agus ha mi fedal clacig ma wafan yn ish. Agus ha mi dul hwrt chula calar sin di chéle. Nes a halienig in harta seo, go fi chomilish. Schanyan mi cwr bud siwgar gan ymheistri ar sga sin. Nes bachorga hi'n falaf o dy laf gwan, agus man a chelfyd ys i rwtbeg flwrach ar ysach cwlrish. Schalig mi lasan ish ach a rolig ag at yr da ffys clingfilm, agus norsyn ach yr anna tyna jech orlich. Agus rwtela ha ma yin recipe seo, ma vrisha sa ha cho farast a lienig schavoich danye. Agus feirlis ma chorak ha mi ga vrúig sias, si michalach liaich is an cumig snoc o hort ga. Sio, nes agu, siad am heistri tesial, agus fyd minis camalaram leis a lienig, agus ha sin lua cwjach. An na bola ele, ha mi dolach ur 9 gram de chrymag in arain. Steach leis. Agus cwjach, ha rwsg, a chafwr liemaj na ysbain te, dolach cwlrish. Agus cwrmisteach anu. 300 milliliter de hirp. Snach has stickach. Agus cwjach ha Spain fwrdd de rhekel hene dolach. Nach ha dúdoroch. Agus ha sú cwjach a lemaj dolan. Agus am dol a vesgach a chula cala sin cólag agus sin Cha hannig si grom móran anna ho. Ach, ni sio cótach tanna, agus leis cho milish sa haach an iel si gioris gymiar o hiw co yw. Agus nish is sion pican sa chur fwlach, agus siad y fies ma. Tort adar ialach ag rwtig yn ha cho traditionde. Ha 100 gram acam sa sio, ach an arder eif pen, dein ha si giori chwrawn. Siena nish jesal sion yn nafing, agus ha mi gach chwrawn y 100 agus 60 fan, is sion 40 minach go leher i hych. Cha nwring o smynach ag cael na siar na tor môr bar ar y sio. O, ha sin ma. Ma agus milish agus na knohan ar y fwlach. Hat sin y gybrach ag ma hyn. Tys brisk agus lienig ma milish. Chan iel betig ar recipe traditionte.